Mayam Bukrumzari dom ne engbiribas Impact News ni ai Joyshree Usham na Impact News ki Manung hunara taram nokchari. Akoi society da any group or any association or any organization akoi gi society gi law and order gi situation da harmful oigida boy targadi lenga ki side government gi side gi they have every right to detain. Adubu handak si akoina CSO gi leaders sing akoigi lamdam asigi Manipur da thoiba irang lamdam asida thoiba injustice sigi damakta kholau laukiba CSO miyam gi yai phanabai damakta khongjing changchin giba CSO sing detain tobigi pausi akoina handak sigi dum taja fangjai aduna mingona dum panjarabada imagi mairagi convener thokchom sujata Delhi Police na house arrest tawduna December gi tang tara inthoi nupi lan numit tagi horaga ngasi bawa dum detain tawduna lai habegi pause akhone thengnare aduna khoi gi lamdam asregi akhoi gi CSO women leader amabu smaina detain tawra thambasigi chapchaba maram su miyam da khanghandaba aduga kari maram gi detain tawguno mana kari maran tawkibano masi chaptara su khangdaba du smaina tawbusida khoina lamdam asigi nupi CSO amabu smaina tawbusi akhoina yamna serious matter oina lofam toi haibagi wakhalon srei za khoina ngasi puzari ba topic asi house arrest of CSO leaders aduna hiram masida manung huna khana namba election birba khoigi expert panelist na hake right makta election biri Madam A Noutuneshwari retired district and session judge Madam Butaram Mokchari Mayai thang mada election biri Oza Ningthoukhongjam Satyajit bureau chief UNI Oza Butaram Mokchari and on my extreme right election biri Oza TH Manihar president Federation of Civil Society Organization Manipur Oza Butaram Mokchari Masigi hoi discussion hudok chabaje ham da Madam Noutuneshwari lakchage Madam any civil society organization bu like without pre-warning smaina detain da wa hector yabra mana like akoina crime do kyam la chauro matung da lenga ki side gi detain to bagi mai sakti lebagi law gi matung inna akoigi like for example convey imagi mai convener th zata yan hambada mahakpu police na detain to gi basi hujik Laisram Kamal Babu gi mahaki loina biga laktuna governor da memorandum pisin again lak matamda police nam yam thatlaga lambi je traffic se divert torga maina kano adu numita gi hawkibani aduga numitumakta da mahaski Delhi da nupilang gi observation yaw na baida makta airport sapada airport gi detain torga nupi thana da maina thamki adui matungna Delhi yawro matungda nupi lande gi program du da yaw na bagi protest kano event do yaw na bai hoda matamda ma house arrest or Delhi police nam thamkibani masi maram chai khan bi maramet hoi अखोइगे CSO सुजातागी मरम से हाइद्रिंगा दा इबेमा अखो हाउस एरिया से करिनो कमाई तोबनो हाइबदो लीगल पर्सपेक्टिव देगी खिथिंग थमजेगे अखोइगी क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोर्ट एन हाना सनरंबा अदुगा हौजिंगना BNSS हाइबसिदि अखो हाउस एरियास की लॉ की प्रोविजन ओइबेसे अखोइ यावदिबा अदुबो मसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की सेक्शन 5 ता अखोइगी Kanagumba house arrest tawbagi se masida masi court da masi government da authority da masi regulate tawna ba house arrest se regulate tawna ba power se moi de import taweba adu house arrest se karum ganna tawgani haibu anywhere aduga magi any location natreraga any maram amagi damakta government masi piba sakti ne ba aduna masigi piribase maru oina akoina Supreme Court na haibase house arrest na haibase karamba da tawgodabno na haiba matamda kanagumba akoina sentence phangaba akoi convict ama natreraga mana payroll da leiringai matam natreraga jail gi tam da leiraga sigumba matang sidesida akoi house arrest se mase legalize tawirga madu adum Supreme Court na masi ayaba piyaba aduga house arrest se akoigi COVID-19 gi period matam du da su akoina kanagumma mi amana magi sentence magi dandi se sahi tariat leiraba sahi manga dis hap tawraba aduga madu dei du ma sahi ani ma watloriba period se masi court na tawreraga loina bo mase under house arrest ayam thammi aduna masidi a kind of punishment neba adubo hojiki CSO sujatagi matangda house arrest tawina panbiri se mangonda house arrest ki makhada leire haiba madugi detention order du makti ahakti madu knowledge leite written oina leibagi adubo media da sum hainara pa sitaba matam sidai sida mahakna
तौरीबसे दिल्ली दा लेरे दिल्ली की लोकेशन दा अदुगा मागी मूवमेंट से रेस्ट्रेंट तौरपनीबा लोगी मतंगदा अदुना मदुदी गवर्नमेंट दा अथॉरिटी अथॉराइज तौबा पोटनिना करी मरमगी दमुक्ता तौरीबनो ना हाइबदुदी मागी स्पेसिफिक ऑर्डर दो उद्रगदी खंगद्रे अदुबु सुजाता से मामांग हाना मागी मथक्ता क्रिमिनल रिकॉर्ड मयाम लेब्रा नत्रेगा माई मथक्ता एफआईआर रजिस्टर तौबा कया ले अदुरगदी मासे फर्दर अमु मागी मूवमेंट जे थिंगदबा ओइरगदी मसिदेसिदा पीस एंड द ट्रैंक्विलिटी दा अमदी मसिदेसिदा अतोपा मदुदा प्रिजुडिशियल एक्ट मयाम सिदेसिदा मासे पार्टिसिपेट तौरकद्रा हाइबगी सिग्नबर लेरेगान हाइबगुंबा ओइरगदी गवर्नमेंट ना तौरेन हाइरिबा हाउस एरेस्ट से मसे मरम साइ अदरवाइज मदुदी हेते तौनिंगेन हाइरगा मी अमबु विदाउट एनी रीजनेबल बेसिस दा माबु हेते डिटेन तौसनबा माबु कन्फाइन तौसनबा मागी मूवमेंट दा मादु रेस्ट्रिक्शन थमजनबा हाइबदुदी मदुदी लोगी वांगमदा ओइगनी हाइबा वाफम से थमजगे थैंक यू सो मच मैडम मथंगी वांगा से हैक ओजा निंगथौखोंगजम सत्यजीत लाक्चगे ओजा हुजिक अखोई मीडिया दा दुम लेबनिना ओजाजु मीडिया पर्सन ओइबनिना सीएसओ लीडर सुजाता मागी मथक्ता इश माजे क्रिमिनल केस कुंबा इन्वॉल्व तौबगी सिगुंबा इंसिडेंट लेखिबगी पाव कुंबा थिंगनबीब्रा और माजे क्लीन सिविलियन अमा सीएसओ अमनी हैना माइना थंबीगद्रा अखोगी लीगल एस्पेक्ट अदगी हाउस एरेस्ट की मतंगदा इचे मना थंबिख्रेक्रो मसिदा आइना हाइफे थमजनिंगबसे अखोइना सुम असि बौदे थेंगनाजबसे अखोगी मरुइना हनकी इरांग से थोलकपदगी एगेटेशन तौबा मरुइना अखोगी मी मांगखिबा खोटखिबा अदगी इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन मैम की मतेंग पांगबा खोटपगी पाउदे अदुम ताजी अदि मरमरत अखोगी मीडिया ब्रीफिंग याम तोइने प्रेस क्लब ता तौबा खोटपा अदुमबदुदी अखोई थेंगनाजै यावजै अदुगा मणिपुर की इशू मैम दा ngang खोटपा अदगी मणिपुर की इशू मैम थांगपिबा खोटपिबा अदुदी अदुम उजै अदुबु ngसागी चपचाबी ngसागी माकी मथक्ता लीगल एक्शन अखोगी करी करी तौबा खोटपा अदुदी हाइफेट केस याम लुबा नतना क्या ताजखिदे हाइफेट थमजगेको सिज अखोइना मु खतंग थमजनिंगिसिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर से मादी एजुकेटिव कैनो से अखोइदा मियोइबदा अखोगी प्रिवेंटिव मेजर्स कईगुम मीसी कईगुम क्राइम अमा तौदुरेना फाबा खोटपगी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 वगैरह अदगी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 वगैरह अदुम अयामना अदुम लई हाइबे थमजगेबा गवर्नमेंट आसी मागी मसा मरेंग याम चावी माना तौनिंगबदा तौबा ngami अदु अखोइना मसिदा हाइजबबु मसी लोइना ngami तौवे हाइदनसु हेयाम हेत तौबिगनु मदुगा मरस प्लस नुपी हाइबसी की अमुक तुआले मद कईगुन हाकांदा नुपी से इवन क्राइम लेकांदा फु नुदांग चलगा फागनु अखोगी याम तोइना तौबा मतमदा ऑनरेबल जज अमना अखोगी पुलिस स्टेशन की एसपी देगे हौरगा मखा मैम से नुपी अमा नुदांगी मतुंगना चलगा मागी इवन क्रिमिनल केस जेनरल फौद फारुगिदमक्ता लोइमा सस्पेंड तौवेबा अरु मोइ करिगिदमक्ता तौरिबनो नुपीगी युम चलगा करिगिद नुपी से फारिबनो हाइब तौवेबा अदुना अखोइने येंगदोरि पोचे इहान हाबदा सुजाता सी नुपी अमनी प्लस मान हौजिक लैरिसे मणिपुर नते दिल्ली नि दिल्ली हाइसिदी ngसागी अखोगी सिदा लेरिबा सपोर्ट अखोगी पब्लिक सपोर्ट ह्यूमन सपोर्ट लीगल सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट अदु मैम अमता लेतना लंगफैदा लेबनिना अदुगा महांगना चखिबसिसु अखोइना येमना नुपीसिंगी यामना अखोइना हेक पिंगादगी नुपीला लेसे नुपीसिंग अखोइना इज्जत पिबा फर्स्ट नुपीला सेकंड नुपीला नुपीसिंगी कंट्रीब्यूशन अखोइना रेस्पेक्ट तौबसे नुपीला सिने अखोइना अंगांगनि उजरेसे मदुगी फंक्शन दा चप्पा यावबदा याहुन दे ना हाइबा अदगी मदुगी माना करोदा हजिक्ति इंटरनेट की फैसिलिटी लेबरिना इंटरनेट नेचुरल लेतरबनिना मान मयाम अपील तौरपा अखोइ हैबिट थेंगनाजै अदुना मसिदा अखोइना हारिसिना हादि एनएसए की मखादा मीसे अदुम प्रिवेंटिव मेजर ओइना याम कुइना चाही मा थंबा फु यावबा याय अदु इवन केसेस याम नुंगाइ बसु याम थोखरेबा इंडियादा गौतम नवलेखा से अखोइगी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट गौतम नवलेखा की मतंग दा केस लेखरे अदगी इवन अखोइगी आर्टिकल 370 लौथोखरबा मतुंगदा जम्मू कश्मीर दा अखोइगी हानिगी चीफ मिनिस्टर ओरबा मैम दो मखोइबु लोइ हाउस अरेस्ट लोइ थमगिबा प्रिवेंटिव मेजर ओइना अदुना गवर्नमेंट हाइसे करिगुम्बा म क्राइम थोलकपा याय हाइबि दमक्ता प्रिवेंटिव मेजर ओइना मीसे थोलादी मा थोलादी लेबाक्ति इरांग थोलकपा याय हाइना गवर्नमेंट करिगुम्बा मनुंगी इंटरनल करिके लेगे हाइबदा मसिगी टाइम मतंग सिदाइदा थमजनिंगबाबना होजि फाउददी गवर्नमेंट ना ngasi fauda thokibadi yawbra du happy thengnajedri adi masi torpa yai masi da ama khatang di masi rumor oina kari oina ama chapada kari hage kanda akhoi gi kari gumba ama extraordinary oiba ama
हाइदी मणिपुर की इरांग से सेंट्रल गवर्नमेंट थवाई यारक्तरबनिना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैम तौनदब एगिटे फॉर्म ऑफ एगिटेशन अमा तौरप याब्रा हाइबगी चिंगनब लई कायना हाइफेट मैम मम्मी सामी हाइफेट ताकिबद लेब के स्वाइसे मर खन ओजा सी क्वेश्चन से हक मैडम द एड्रेस तौजगे होइना ताजब रूमर सी सीएसओ लीडर महाक अदुगा मागी एसोसिएट सिंगसिना नेकेड प्रोटेस्ट अथगदौरे हाइना अदुगी इंटेलिजेंस इनपुट फंगबदगी फाजिनखेबनी हाइबसिजु होइना हाइफेट ताजे मसी कदाइ फाव चुमनो दि खंगदे दुम मैडम द खंजनिंग बसी चप चाबा खंजु खंगदबा सुमाइना रूमर अमदा बेस तौरगा डिटेन तौबसिबु याब्रा लोगी मतुंगिना अदुनी ख्वाइ लुरिसे गवर्नमेंट अथॉरिटी दी ओयेबा अदुगा रूमर द ओइगनी नत्रगा असेंबा मदु फेक द ओइनी जिनाइन अमा थोरनी अदु हाइबा पोतुदी मदुदी माना हौजेकी नेकेड ड्रेस माज प्रोटेस्ट ओबि यान फंगबा रिमोर से इवन देन मदु थोकला फावबदा मदुदी नुपी पर्सनल पुलिस मयाम लेइदना लेयबा मदुगी अखोइने सेल्फ इमोलेशन तौनी गाना हायरगा लौथोगसु मदुदैदुदा अखोइना मदु प्रिवेंटिव डिटेंशन हेता तौदेबा अदुगा तौदबा ओइबा पोटनिना मदुदी थोकलाएबा मतुंगना मदु थिंगमा ngamnaba hotngadabneba aduga rumor du mangna magi mathakta yam substantive evidence ama oirena haiba potudi loba yarweba karigino di rumor is rumor neba adu argadi mi ama detention thamjanba haiba se there must be some magi foundation magi established prima facie madu leigedobneba aduda mana tholak tinga da madu ma tholakadore na haireraga तौदुरिबा माना नेकेट तौरनी नत्रगा सेल्फ इमोलेशन तौरनी हाइसु मूवमेंट खरगी वानेबा अदुबु फॉर मतम याम कुइना सुम कंटिन्यूटी द सुमाबु तोक्सनबा ना हाइबसे अदुदी मसीजे ह्यूमन राइट्स भारले तौबनी अदुगा मा वुमेन्स राइट चु अखोय भारले तौबनी ना थमजगे दुमाय थैंक यू मैडम सिमहागना मसामंगना पुलिस स्टेशन दा माने इखिबा मागी एप्लीकेशन इ सेजा माना पनबसी डिसेंबर के 10 दा मा यौरगे अदुगा कनो नुपिलाल की थरम यावगदबसे इज अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन यावगदबसे इज माबु थिंगजनबदगी अदुम डिटेन तौरे अदुग मरम जु केमता हाइबीदे हाइबगे अदुम वाकतनी मथंगी वांग से हा ओजा टीएच मनिहा लाक्चगे ओजा मणिपुर दा सीएसओ मयाम ले अदुगा होई लाइक ऑल मूवमेंट तोंगा तोंगा मयाम ले बट एट द सेम टाइम सिकुम इशू अमा लाक मतमदा मयाम जी पुलप थोगलागा सीएसओ गी काउंटर पार्ट अमदु सुमाइना डिटेंशन तौरे मरम चाय चादे स्वाइस देइजा पुलप थोलकपगी ममीजी इता तारबगुम तौबा फॉर एग्जांपल अखोय मीडिया फेटर्निटी दा अखोय लोइनमक तोंगान तोंगान फर्म अखोय लोइनमक रेस तौरीने अखोय न्यूज से करमना ख्वाइदे हानदोइनो हाइबजे बट अखोय मीडिया पर्सन मरक अमदा खुदोंखिबा अमा थोक मतमदा पुलप अखोय यूनाइटेड ओइरगा माने यिंगसिनमिने दो हंतक की इमागी मैरागी कन्वेनर सिगी मतंगददी अखोय सिगी इहौजे क्या उदबा स्वाइस कै थंबिनिंगी जोयश्री याम चुम्मी मैम से लाउब याबने दु लाउद्री सि करिगिनो हाइबदुमा आइजु क्वेश्चन अदुम तौजै तौबम जुथु मसे अदुबु चटखिबा पर्पस दुमदी मैम जी आई इसामकसु खंगौदे मोय चटखिबा जे आइना अहमद उबदा मागी कमल बाबू की नुपी दुगा मागा तौबदुदा चिंगधबदुदा मोय दिल्ली दा चलगा प्रोटेस्ट अमा तौरबा अदुगा अखोयगी जंत्र मतदा फमगा अखोयगी ता मंगना कोन फुंजलगा लेरिबा अखोय अमित शाह होय मोदी होय मोय ममादा खतंग का तौरगा हाइबगी वाफम अमा खक तिताय अदुगा सिगी मरकसिदा मखोयजे फाजन बयाननबा अखोयगी सिक्योरिटी फोर्सेस सिंग हाइबा तारे मणिपुर की सिपाही सिंजना मखोयजे नेकेट ओइना एजिटेशन तौदोरे कनोगी ममांगदा हाइबने मोयना हाइबदो मदुदी फाबे यानबा सकी डेमोक्रेसी चटपलाइबानी ना मधु नेकेट तौगेरा तौरोइरा मधु दुम कछु कायदबरन खले डेमोक्रेसी ने सैतग्रह आंदोलन जिदे दुम याइदना को इंडिया की ओइना लाउब यारिनेबा अखोयगी फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ कैनोना बिथन लाइरिबको the masigi wang ma da the government as well as Manipur lengang di tawre ba duma I thamje kan ko loina na very unfortunate khoi gi mayam na si so mayam jina ngasi tumil lei bese masi madi adum tawri basi phajana hoi nainar ma di ko nainar ma kan da phajana khanga kan da tawr ke kai tawr ma su ya ba adu immediate khoi gi effect oina na ba gi da makta khoi ji masi laubi ba di phai adubo masima thamga kan da ina thamjari je ai maksu ai sorry hai jage ai matam chana ai laudi adubo ngasi gi topic asi da kodong chamba der kan da gi aning ba pa madum da haiduk seram ge ba hojik india ki constitution ji manipur da di pura breakdown ne lawe ai ki wakalon da kairian lawe ba atopalam da di chalam ba ko idan constitution phajana follow torom ba yai rule of law phajana india gi mafam da chalai ram ba yai manipur da di si leitre ba hojik se si leite bana maram oraka da ni ko adune ninga sai sai tagra andron aigi freedom of speech aigi right to speech ka kan lai riba life to life phok ta hojik se ko ji singnar abane ba trawri se ai hingjana bane ba sujata na
lauri han Kamal Babu phagi bada tawri Kamal Babu du himathoi hingna na magi family dungi nungaya phano batungi lebak sigi adugumba thautoji thokta na lauja bane ba si lawji da chidi freedom of speech ne ba ko sida phajalaga di koi Manipur da India ki democracy si chalibra the constitution na sigi right si pidrabra haibase sigi question sima koi lebak miyam na ju khangbi ba mathok ta koi na ju hangba mathok ta ba Canada concern authority India lengak tani khangte natraga Manipur gi sibu constitution bu chalai riba nainabi riba kambu ji da hangba mi yai ba do ja hoji ma ji Manipur ri sa khibni maina to national capital sa khibni aduna maina national capital gi Delhi gi police na main detain tawre haibase khoi Manipur lengak ki side gi su ha ai lak chege sai sida maji hoi Manipur si da di imagi meragi convener ni maji am kan ngangi se mana ngangi se adu mai maranai nati ko mana ngangi se lebak sigi akoi ki pai ba government sigi asoi ba khadu ne ba mang kan moment tor mi si mogi MLA tara du disqualify to hai bani sisu tawham thok ne ba se sidi India ki constitution ki manung dal lei bani na moina government violate to no moi action to mo hai bani ba sida suma dum keno pal ge police ki maji FIR pan ge ba adu nataba jutu ngan ba FIR anihum lei bani maje adubu FIR du num ma gano to rombe adu ma makha ta but public agitation Manipur public agitation da adugi kano da nong mai caption bagi kari yar gas caption bagi kan mai mayum da nati mai mayum dugi duti government da mari len da mina kasu government interest le remoy phabu phai har ma su ya ba ko aduna akam pa ta leiba adu ko relief kem du da kana no tiar gas caption da ba kan da adu da su mayam kana involve to ru na ti ba ma thola kan da mayam du imai ben nam tu thola kan i ja pa chuma yaujru bu du su adu su FIR pa le ba mas aduna hum re FIR pa le ba sigi FIR je pan ba ya bra ya da bra se si question mane ba aduna ni ko ina ya de constitution chana dre breakdown pura ore Manipur da di indai constitution je masigi kanapam leitre na ina thamje paning ma mathaki mi ki mathak toning taru tor aduna ma Delhi da sakre Delhi chali si su hoi ma rup taraga maga taru ngoi pulle ha Delhi ki ke no khara leibani madu na tarukan da jantra mantra mamang da phamakan da just mana lauru toisi kasu sanghela ga mana halu gadam tin tubu gadam na tiaba ngarang jumi pham mai da pham je ma thamjar ki ha ma da di permission pi ya ba gi ko adu permission di pi phame ma ya hon da be wane ba permission pi phami Sujata ya honda bai wane ba Sujata zu aduga magi member sing ju moi chat na bai gari ju arrange to bi re aduga lambi chatlaga lambi tang khai digi amu han adu ne ba ina nungai tri se adu ne ba khoina kam ta kana dre ha democracy chapa life speech ama mage freedom of life ka se karim ta kana dre na ina thama ise adu na ngasai mana sida chakri ba si chatkhre chati ti su ma thoidok na ka su hingsa na te ba European da chalini nungai par char pode bomb par char apon te ba Delhi da kasu maitai ma samtana bomb pai lera moy ba khalisan masala akan Manipur kasu mari leina moy ba adu mana chali du democracy we da just Manipur gi praja ji wari ba mi mang kan da mi pha har kan da puthopang amdri ba like India lenga ki ason ba India lenga ki military ki ason ba mayam ji khasitang expose ta run ba lebak mayam da atopa de support phangna ba gi wakhalon da chalam ngane ba adu da Modi de attack tawna ba Amit Shah de attack tawna ba Delhi ki jantra manta thuaina ba Delhi ki kutub mina thuaina ba chapdi oramoy ba ma chali do adu da sida ma chakre ma phajal na particularly atopa phajan darga ma phajali je ma khoyan senra kan ma any function da yaundri je what is the meaning sida hangmam thoktra ba hangmam thokta atopa phami ba ngarang ju phame ba mayam je mayam phami aduga sujalata and the magi party khara salandri ji kari no sinida adu hajik suma movement of sinum civil de inai hai keno dalari ba hosen du dana dum keno lei hai police la rakanda kai jatu no hangba du jatu ini harkanda mafam go moina phajar record horakanda mafam go location go lorakanda mai to danga sagi civil khara no inana dum chapa lei ri che adu da leiba moi da tilai khambi chu batara ga di moi ra ticket ka thadok pir oba Manipur da mayum mai hanjara kan ya ba kana na instruction pira kan ma phari no ba ma Modi ne ma sak khangam gadro Modi na Sujalata ma sak khangam gadra ba Amit Shah na ma sak khangam gadra ba Rajnath na khangam gadra ba Delhi ki governor kana no da khangam gadra ba sai de Manipur de ki pau phajana pi ba hai ba masin kan bi nu pi ma sakre ma du thabak thorom yahon kan no injali ba mi do ma du ne ba khoina sagodab di Asi akoi madam sapada akoi pharoya ba koi ki keno sapada pharoya sati sapada ai sapada pharoya ba phabana te chenaroya ba ko adu kai ki damat Sujalata na adu gomba agitation natra ga democratic oba way da India na piri ba fundamental right ta
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ right to speech khara phongthokcharuge the freedom of life ta ai akhoi jati jing ji hingnaba khara ai mapalam gi mi sing de export charu chatpa sida madu yahon gnu phajalo na sidigi instruction piriba kanano security advisor oidara DGP oidara karamba intelligence oidara NI gi oidara kana oidara je masi khwaidagi na handaba thaki keno ne na idi logjeba khoi handaba thaki intelligence ne na khoi dili de lebde tira ka thadoro ba khoi amna thadoro mai nei janni anupi ni magi su family le masa masu lei nupa angang lei aduga adu mathakta langfai de leibnina leibagi hotel gi degi chaba gi sibiyam kasidi kana braba chola mai laksani adudi yago mai pujani aduna sidagi piri ba state gi piri ba ma je sugu sugu mi ne na haje laga piri ba mi je masi kasitang masi lebak mayam na kandem ta wam thui ai gi wakalonda aduga loina na hajik lei si makhan makhan ni ko gano aduga masi constitution pura breakdown ne ba sai sida khoi gi manipur gi lengak na karin da to mangam da ba se Manipur lengana katang chopane ama hoi lehening dragasu adudi phare thadok piro haibo wahida di haibir ma Manipur da thadok piro na tike ka ganam da thajing garu na european ka kala je polo tumjani pung ahum gi lambi gatan si senbi wa habne da koina habna aduna tana ada sum mi de nupim cha do harassment pi le ragadi mangon da kesu moral down or hena sagul akanda hena sagul akanda masu tappa ingba afaba nupim or madu konang de wal or tana ma mi hatpa gam pa yai da jat ki makhan tor pa yai ba 시주 간비게 담네 미기 퓨저주 간비게 담네 하다 아도 간다나 미기 라이 마음대로 파진 담아간다 폴리션 고현 센터 간 담에 tummal에 잡담 자할래 자톡보 야드라가디 그동나 둘레 가나드라디 다독비로시네 코인 하리나 마코이데 떨어서 농아이로 해보고 시디 하우스 에레스 돈 아드나 나사기 메담 호이 코이 사람 પર미기도 하우스 에레스 지 아두고 कर्मिनेंट 오베 미징디다 마지 다도르 간다 마나 헤나 마카 타바 떠르 간에 두데 센터 간다 파보 코페 와네와 하지기디 마시디 코이기 right fundamental right to neba andu phongdong se kensa pane sai sida phajan bai baje sidi lebak miam hupna ko masidi achubu kandem ama tawum tu canada in the government as well moibu thariba sida pau piriba mi singje sai sida khanto ga na makoi da na onjel ba para ba onjel na mathok tai ba hojikti yamna democracy kanu ena chatpa ma thabuk tawresina da akoi di hanjiksi handarabani ko masi makan makan ne batawje aduna nang sai india gi constitution pura breakdown oire na je breakdown oibna ni moina je akoi kam ta to moi manipur da leiri ba tha tarama pan surba issue sida haji akoi na chatpe adra ba lambi mayam leiri si ke do bagi moi hangam dri no ba sigum da makok tha da ba yadra ba sigum da moi kana na makok tha da ge ba moina buffer zone na samjan bire indian citizen han seme na kano da thena in ta ba da makoi na thamane na akoi gi inda lenga na Kampung kita thamjan gre adu ki somna kanda palen na thamjan buffer zone mi lam da akoi lam da mun buffer zone thambi ya bra ba si ya di haiben se manipur lengak na si ongtang bathona le ra kanda ongtang haibi ha bani da aduna sigi ta ba si khudong chab lor ga ne hajik si akoi ki moi assembly phambasu sahim da numit kyano su budu sahim da ahum lak ki chang si da phangudam ne ha masi matang de su lengak ki nasi ma clarification lai aduna masi clarification de lambe moi pai haram ba ya january di adu ya ka na pai haram ba ya constitution ki article lai ba situation si da di assembly na lo ba se assembly is the quite important si mandir ni si di masajin ni si di loima christian gi ko ma ki ne ba si da lo ba decision na ko le ba ki decision oido ne ba ma ko ki council minister ki decision oido ne ba si ki decision de lo ka da ma ko na si ki stel ma lo ba gam da ba se si akoina sum khanbada akoi gi 355 akoi gi chatpagi ama lai hidana chali chatia do almai to da 356 ju chatlabre sine ba koina khali je aduna niko akoi honorable minister ji honorable akoi gi chief minister ji mathong ne am lai bane ba haji ma mathong na lai ba udre ba na gi dingje du udre ba moina je akoina ken wen order na thoga tawraga di hayeng election da khogi election da na khogi election da kaini order di thoroi adu bo akoina haiba sum jaw ko noi wangang nu ko kaine thamabra sine ba akoina hajik mayam na praja mayam na khanar iba mayam je sidi khanabam ju thu esinida aduna ai humble request ai as well as akogi manipur gi praja loina na sio singda nuko loina na akogi delhi gi government manipur government ai thamjane gi je sujalata ada thamakanda mioi bagi human right maliba adugo no harassment piri se masi ko leba miam gi seso singna lawbiu imalup singna lawbiu imani imalup am lei thangna leba tumina leisan beno
ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯁꯨꯖꯂꯇꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯟꯗ ꯃꯍꯥꯔ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯇꯩ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯒꯁꯨ ꯁꯨꯖꯂꯇꯥꯁꯦ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒꯅꯦ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯅ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯇꯧ ꯊꯝꯖꯖꯅꯣꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯣꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯩꯕꯥꯛꯄꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ CSO ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯃꯥ ꯂꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯇꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯐꯥꯔꯁ ꯔꯥꯎꯟꯒꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ